Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke. Cindezela-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Khona-ke uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke engizobe ngiy'faka kulo-ke leli khasi-ke leli-ke ukuze ngingakuphotheli izindaba owenzayo njengamanje ukuthi-ke cindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke uHace Magashule uthi kubuhlungu okumehlele, uphawula emva kokuba iqembu lakhe i-ACT libalekelwe ngamalunga ayi-11 ahamba-ke ayojoyina-ke iqembu-ke le-MK. Lokhu uthi ukuqaphele ngesikhathi la malunga ebonakale encebeleka enkandla nomongameli we-MK uJacob Zuma. Mina sengicela kuwe laphana usungene ema-comment section-ke kusho umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke. Usicindezela nebhathini nje subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Khona ngizokwazi ngilethela zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli.